on siin filmi režissöör Andres Puustusmaa, produtsent Katariina Monastõrskaja ja kaks peaosatäitjat Tõnu Kark ja Sergei Makovetski. See film on siis eriline mitmel asjaolul. Esiteks sellepärast, et see on Eesti filmi esilinastus, maailma esilinastus PÖFFil, mida juhtu just väga tihti. Ja teiseks, kuna selles mängib peaosas Tõnu Kark, kes ühtlasi on üks festivali 2 elutööpreemia laureaadist. Mis tunnet tekitab teis PÖFFi elutööpreemia? Mingit lõppu ei ole siin. Nii et kui tahtsin ka filmi näha, kuidas meil Andresega ja teistega see film õnnestus, film jäi ära ja siis Tiina Look mulle helistas peale seda tund aega ja ütles mulle nii, et Tõnu, et ära kurvasta, et sa filmi näid, see on tore film ja ma ütlesin, et tore, kui on tore, et mis sa tahad. Tead, Tõnu, me anname sulle elutööpreemia, ma ütlesin, et kuule, ära nüüd nalja teed, see on natukene liiga vana minu jaoks. Et elutööpreemia on minu meelest kuskilt siis, kui enam ei viitsi midagi teha, ei tee ja ei suuda midagi teha enam. See ei, Tõnu, sul on paras aeg, sa satud väga heasse seltskonda ja hakkas mulle neid nimesid ette lugema. Ja siis ma sain aru, et see ei ole mitte elutööpreemia, see on PÖFFi elutööpreemia. Ma mõtlesin, et elutööpreemia riiklik. PÖFFi elutööpreemis, selle võid küll anda väga hea. Maks von Südov seal kõik ja niisugused toredad inimesed, tore, las ta olla siis peale. Te puutusite tegelikult Tõnuga kokku, vähemalt olite ühes filmis juba aastal 1996, see oli film Rothschildi viiul, Prantsusmaa, Šveitsi, Ungari ühistoodang. Kas te juba tol hetkel puutusite ka võtetel kokku või millal te üldse saite teadlikuks üksteise olemasolust? Как тогда, так и сейчас. Встретились как два родных человека, правда, ты? Я настолько вот очень разговаривал, я не очень хорошо говорю по-эстонски, но я все понимал. Да. Актеры понимают друг друга совсем на другом, совсем на каком-то непонятном языке. Вот он говорил про премию, и мне кажется, что я все понял, что для него эта премия очень хорошо, правда? Очень. Пусть дают. Пусть дают. Тебе не переводили это? Я так и сказал. Я это почувствовал. Поэтому, когда мы встретились у Андреса, мы встретились как два родных человека, которым друг другу ничего не нужно объяснять. Мы встретились как два прекрасных артиста в новых обстоятельствах, и наша задача это было как можно интереснее разыграть эту историю, которая называется «Зеленые коты». Мне очень нравится это название. Я знаю, что сценарий назывался «Старики». Рабочее название. Рабочее название. Но мне кажется, что вот, ну, представьте, вот мы подходим к афише и видим «Старики». Ну, как-то так не хочется идти на это кино, да? Ну, что мы еще увидим? Мы знаем, что такое старость. Дай бог, что она для нас еще далеко. Надеюсь. Надеюсь, да. А «Зеленые коты», во-первых, название, которое абсолютно отвечает фильму и сюжету. С одной стороны, это может быть очень эксклюзивные существа, драгоценные такие, которых нет в мире. С другой стороны, никому не нужные. Ну, кому нужен зеленый кот? И вот эти два человека, с одной стороны, драгоценные существа, которые себя сохранили, а с другой стороны, никому не нужные, как все мы. Мы все с вами зеленые коты. В какой-то степени. Надо спросить у Андреса, что он думал. Это мое ощущение этого названия. Андрес думал так, что, может быть, никто не знает, откуда такое название вообще вышло. Мы же не знаем эту в Эстонии, что такие зеленые коты. Я, кстати, фильм не видел. Kui me oleme teinud kahekesi, me jampsisime stsenaariumi kallal ikka päris palju, tegime ringi päris palju. Ja no, alguses ma ütlesin Andresele vist, et ma ei oska seal selle rolliga mitte midagi peale hakata. Teeme ringi, teeme nii, tegime nii, oli veel viles, tegime teist korda ringi, tuli
teine mõte filmil. Ma mõtlesin, et ma ei oska seda rolli lahendada, et seal ei ole nagu mõtet. No ta jonnis alguses selles mõttes, et Jonnisin ta võttis kõvasti oma aega. sellepärast, et stsenaarium oli lahja. Ta meeldis tegelikult, ta ütles, et väga lahe lugu, et teeme Ja, veel lahe lugu oli, aga lihtsalt ma jään oma rolliga jänni, kui ma ei tea, mida ma mängin. Aga filmil oli 2 varianti. Üks oli kas Karmast, mis tasub kätte. Teine variant oli kas teha film sellest, kui on anne ja suur talent ja ei ole võimalik seda tänu riigikorrale või tänu millelegi ellu viia, lahendada. Ma ei tea, kuidas see asi seal välja kukkus. Nii et filmil olid sellised selgrojooned nagu, et miks teha filmi. Muidu algusest lapata lõpuni ei olnud nagu mõtet. Jampsisime päris kõvasti ja siis, kui tuli muidugi Sergei, siis me saime nii ilusasti jutule. Ma ei mäleta üldse, et me oleks filmi tegemise ajal rääkinud sellest, kuidas me teeme. Kuidas me peaksime mängima. Ta ei räägi eesti keelt ja ta ei taha seda rääkida, aga see on jube keeruline tema jaoks. Ja siis ma pöörisin asja kohe niimoodi, et kõik stseenid, mis me kahekesi tegime, ma rääkisin taga vene keeles. Социальность, ну вы правы. Они же попадают не в безвоздушное пространство. Они из одной жизни приходят в другую. Очень хорошо, что в этом картине нет вот такой абсолютной социальности, знаете, такой политический какой-то социальности. А социум, он присутствует. И они же ушли из одной Эстонии и приходят в другую Эстонию. Другие реалии, они существуют, опять же. Но, как сказала Катя, поскольку это некая притча, то это не выпирает вот эти партии. Это все равно вот люди, но они из-за того, что они оказались не в пустыне, а среди людей, вот и появляется вот этот социум, социальность, на что они очень, если вы смотрели кино, очень как-то странно реагируют и не понимают, что они здесь делают, для чего они сюда пришли. А тем более мой герой, который еще и забывает, что он делал буквально 5 минут назад. И вот эта социальность дает возможность нам, давала возможность нам очень много хулиганить во время съемок. Придумывать, импровизировать, да, в ресторане, во время того, как мы выходили курить. Но это наши герои. Поэтому нам работалось хорошо. Ja Andres väga pühendunult tegi seda filmi. Ja ise olen ma mõelnud, et mis rahad sellele filmile anti. Mõtlesin, mis see võis olla, et 007 oleks teinud võib-olla ühe autoplahvatuse ainult. Selle rahast, millega me tegime 007, ma mõtlen James Bond. Ühe pool autoplahvatust selle raha eest, mille me tegime terve filmi valmis. See idee oli mul ammu. Nagu ikka kantakse ideid vahest kauem, vähem või rohkem taskus kaasas, kuni nad kuidagi hakkavad mingit kuju võtma ja arenevad välja siis paberile ja nii edasi. Aga konkreetselt ta arenes välja selleks looks, jah, mõeldes Tõnu Kargile. Sest ma tahtsin, ja ma kirjutasin selle talle. Talle ei meeldi, et ma niimoodi ütlen, aga ma tahtsin temaga seda teha. Ja Tõnuga oli palju jutuajamisi kõigest, mis puudutab, et ma avasin ennast rohkem kui muidu režissöörina, et ma tahtsin, et meil oleks mugav, et ka see näitleja seltskond, kes selles filmis ka on, et see oleks talle sobiv, mitte lihtsalt, et meeldida, vaid et see vastaks ka nendele ideedele, mõtetele, mis on filmi sisse kirjutatud, et see kõik klapiks. Seal on mingid asju peidetud, ma ei hakka seda lahti rääkima, sest ma ka ei ole filmi näinud, et vaatame täna õhtul ära selle ja tule mul praegu need naljad välja. Ühesõnaga, et mul on siiralt hea meel, et need mõlemad mehed nõustusid tegema, et nad tegid seda pühendunult, ma tean seda. Nii palju ma neid näitlejaid ikkagi tunnen ja tean, kui ma vaatan neid silma ja tajun nende hingamist, et nad on selles asjas 100% sees. See teeb neist suured näitlejad.
Thank you.